Folks, in support of the ALS Ice Bucket Challenge, Borkor is going to do it big. We're going to do it on location in Denmark. Are you guys ready, Denmark? Ice Bucket Challenge, here we come. Go, go. This is the Ice Bucket, Borkor Bucket Dance. Here we go. Ha, what? Ha. Hey. Ha. Hey. Ha. Hey. Ha. Are you ready for it? Okay. Here we go. Nu har vi taget Ice Bucket Challenge, og nu er det jo ligesom tid til, at der er andre, der skal også have den. Fordi hvis ikke de tager den, så skal man donere 100 kroner. Jeg vil gerne starte med at nominere Fis til Ice Bucket Challenge. Ja, og jeg sender den videre til Mathias. Og jeg tager selvfølgelig Heden. Og jeg tager selvfølgelig Torben. Det bliver cool! 100 kroner til ALS. Hvis I ikke gør det 24 timer. Inden for 24 timer. Yes. Go! Go!